so ba le di-feeling tse personal ho qala lo mpona so Kopa re ite game ya hona scale of 1 to 10. 5. Kopa compliment and it's more very smart. thank you Sawa sana. hey O tla nea ka palo. tabona O tla bona. Wo. Mara ya ina stress ne. Go tshoko re tla iqeta se re iqeta. That's why no re 8 ya ke a bona he bra ka ya Perfection. Wow. Yeah, that's remarkable. That's remarkable. Wow. Fede bra wa ka nalma. Lempo. Okay bra go kopa word of the day fela. Yo, ha kena yona. We listen, you don't judge. Wa icava ngeke? Eh ra re bapala yona no. Yo. Hi. Oh ha re he. Kopa re ite game ya hona scale of 1 to 10. 5. Hayi 5 o jong kwa ena wa qala wa 5 ka jeng since ba re di 3 di 2 o jong ngwana ma sepa bra Ke masiba. tshaba tsene ke wa wena nga go ma sepa bra ha ke test Ke masiba. We don't care, my man. I'm sorry. tabona tabona ke nna Snakes. Yo. Hi. Anang ka sona. ka se khone ka se khone Hey, he's not make sure. ke di penge Snakes. Snakes. jale ke eng ha ntse bra ka o tsala fela Snakes. o amtlela Ke sharp. o sharp ai ba je fela subscribe ba like ba comment he Le subscribe, le comment ka YouTube ba feta. na wa tsa bra wa ka fede bra ka nalma So go mane ke ntwetsana. ma Ntwetsana. o nja ko point of the day fe Just be you. just be you okay nja ka ne on a scale of 1 to 10 ko pa re tiris game ya hao O 5 ila. 5 ai bra ko itshepa bra wa ka ye ka lo go itshepa je 5 half o itshepa so ga ngati sa hanunga o nga faka number phone Yeah, sure. watch oh tsaka tsena ne Hello. hi Bonjour. isab Bitso la mama. kamhelo Ke nna ke Eddie. Ke ndula ka. isaka Isaka. Ndula mo Qwaqwa. Ndula utsho ndula Bethlehem kona. So amendo bontsha abantu ke la usebenzisa. aki mind Amendo. Ke kopa number tsa phone tsa Amendo. tsa ditoro Okay, sure. o itse tla thola bra wa ka wa ya sa gone no o tlone wa mtshepa Ke mtshepa. wa ya phamisa bra wa ka ne fede bra ka nalma Exchange ka na lehloni ja njaka. okay hloni ko point of the day bra wa ka
Njaka. Word of the day. Njaka, God bless you, Njaka. Nah. Hey. Oh, I don't know. God bless you, bra waka. Oh, ska too why? Yeah. O re dintsha. Re na ta content fela. Yeah. Entle. Yeah, bra waka. So, ke tlo botsa ne kopa re dirisa game ya on a scale of 1 to 10. Ke tsela. O re dirisa game like e re go botse o gona papa banana. Sure. Showcase. Papa ba kae go boltsatsi. Mona ka letsatsi mfetho nka khona popa bo mawane one. Mawane. Ka tsene so popi. Next. Re go kutisitse one eno. So ka tsena. Yo wena mfetho. Aluka. Ke bua mo. Come here. Come here. E se tshumba o bua hluni ntho. Okay, Tony. Sharp ma. Ke good. Se tshumba mfetho nka khona thola bo mane mo tsa hao kae. Odisa guy, cause how a guy obviously to laugh so Odisa guy. Se nka khona thola mo tsa hao. Odisa guy. Odisa guy. Sa sifuni ke se ke rene no khona bo dihafola cause ntho ngwe le ngwe le go ke batla o bua nke se khone bua ka fela nna. Puta man ke mo ha. Okay. The half will make it short. When I see what I did to be short. You did the same. Ke telle fela re kwa bro. Ba je se ba thaka ba subscribe ba like ba comment. Re ba subscribe ba like ba comment. I'll subscribe da liking commenting sure ke hloni thabana a dula buluka mo da. Facebook uma. Facebook ke thabana hloni. Ya ba to search ka ba tsaya bro wa ka. Ha ya phamisa nenja. Ha ya bra ka nga go tswa o bina re. Snake bugs. Okay bra ka nna le mafe. A ona le dona la bra ya ka. Dona. Sure. Tsatsi kwana. Mashona. O ke first year home ka bo. Ke first year bra ya ka. Kala fit. Ona talented. Ke shapa NC. On CV. Ona tha eng wena no. Wetsa subject dife. Shapa tourism. Tourism. Bra ka kyane wa tutlo thore. Ko point of the day fela bro. Word of the day bra ya ka go fela mona o shebane le taba tsa se ka sheba taba tsa batho ba bona. Ha o channel taba tsa. Ke nang le ona fela. Okay bro. Ko ba re dirisa game ya on a scale of 1 to 10. 1 to 10. Bra ya ka bo ma 8 ko se wa tseba ke popo ke bro wa ko bo ma 8 da. Hi. Bro ko masi yo 80 dog. Na ka ke rate 2 bro ko 8. Okay bro ka se ngo tsa hanong ka nka number. Sure nka try bra ya go tsebisa gore nka try. O ska le bala me ke fela ntsha. Sure. Ke na. Hello. Hi. O bua le dona ke na le man. Come here. From where? Lusaka. Lusaka. Kopa o botsa. Botsa. Kopa nshebe ka mahlombi. Ke Ake khona sha. Wa se batho nsheba ka mahlombi. Mara ke ikushela ka O mfeise ne. O nsheba ntle. Ke tse ke ma. Khotso. Dona mfitso. Dona, okay. La khotso le nka kae? Don. Ake no se jalo first. Ha gona nang ntho bitsa oho akata bugo don. Kopa compliment mfitso mona wa pere smart. Thank you. Smile sa o sona se. Thank you. Kopa number e fusa mende. Udisa kai. Udisa kai. Toko cafe. Nna temo se kana ga toko. Kana ga toko. Ka poti private. Me, no jene private. Aibo. Ai go tabona. Go tabona. O tla nea ka pa jwa. Ke tabona. O tla bona. Bo. Mara ya ina stress ne. Go tshoko re tla iqeta se re iqeta. That's why no ring 8 ya ke a bona he bra ka ke a bona ba se fela wa shebe kae o man TikTok and Facebook. Go tshoko re na TikTok thola ke dona SA21 ne. Facebook ke MK dona. Instagram a ke Spanish bra ya. YouTube channel a ke na yona. O tla mo a ke di WhatsApp a number tsa ka batla ke thola status sa Facebook if ba batla on text WhatsApp da. Sure. It's bra ya. Fede bra ka nna le mama. KB. Okay bra ka point of the day. Hey banna. Hey banna. Hot.
What? We listen, you don't judge. Ish. According to my understanding, I'm praising is crazing in a regular basis, regardless according circumstances. We don't care, my man. I'm sorry. Hey. Okay, we listen, you don't judge. Kapona bua yon. Like you are on pinch. Comparators give me on a scale of 1 to 10. I got was kiss. Comparators give me a harm. On a scale of 1 to 10, like pickup lines. Ashwanla Shapraya. Yes. Ohona. Hanga Sachiru, nka valid number. Wait, Sepahakal. Hambi. I'm happy. Hi, it's what the next show. Hi, I'm happy. Chapeau young. Buttering. Drink. How about me? Government juice. Kibehon. Ah, Bummat. Ogadinta, Moshapo Magana. Ah, Gishapo, Gishapo, Shapo, Gishapo. Panga Nambata. Kito Twaka Bumali, Capona Flopole. I don't have Eh, go check your fellow. That's down the reason. That's like a number on edge. Ah, give it out totally. Why some put on edge? I'm also feeling that, but Central Fit, hold on. Hold on, that's the one. I For 90 days, but go and say, Copanel and I. Libertarian. Omo to ko ka ba o jotsa mo tla. Well, number tsa o ke flop gore. Ke go text bo manakong ha ke boge. Ha ba ga? Le. Jalo ba ga ba tla ba ga ela ho nna. Ko go na nthipa busy ke ba shaponyana re teng. Ke wa bona kala o bona but wa bona mna 2 minutes nyane le go ntse kopanelwe. O etsa gore ke bana le feeling e personal go ka wena. Yeah. Hi bo. So ba le di feelings tse personal o qala lo mpana. So ku tshwa ene mo le mong a fetang. Ah, wa ena hana gore mo le mong ke go wena mosimo. Ah, next shot. So number tsa how ke flop. A nka se khone go fa motho a tlo bagela ho nna. O kwa ga ha o bagela tlo bagela ho nna. Ah, ha re mamela ha re tlwelle ya o bogela. Nka ena number tsa. Mhlampe ya ke bogeya neng ke lo shapa ka EFT e sharp. Yeah, o be sharp. O re mbro wako. Ah, mata ka tjio ha ba tle ka tsona braya ka bona ish. Stamina sa bo maoqeka sometimes nna. Oh, that's so. Hey braka, ba tsa fela ba subscribe ba like ba comment. Ah, ha ba like ba comment ba lawa. Ah, wa tsela.